Ассаламу алейкум, туғандар. Мына айтқанша, кто хочет под восстановление? Досым, ей, акция да қойсын. Акция, оны қарасаң. Туғандар, мотор после капремонта шықты. Чирик-мирик вообще жоқ, короче, туғандар. Кімнің қолына малярка келсе, ұтасынардан мына айтқанша, мотор полный капремонттан шықты, мотор полный жазалды, туғандар. Nissan Safira 96 жылғы, правый руль на автомате оформление бар, туғандар. Полный 4-тен титановый диска. Короче, вложение в кузовты краскалаш керек. Коробкасы жақсы, май-сайларды алмастырып қойыш керек. Салон гир химчистка қылыш керек. Бирок басы да өтө арзан чыгып атат да, батчы. Полный 4-тен электропакет. Полный 4-тен электропакет, печка-мечкасы иштейт, пара-маралар күйөт, иштейт, короче. Туғандар, мына по кузову ондай жерлер бар, лақтар өчкөн, бамперде ошондой казактар бар, короче. Бирок машина полный на ходу, туғандар, кадимкидей эле жүрөт машина. Басы 120 000 сом эле болот, туғандар, 120 000 сомго келип шытыр алкасына болот. Вложение ошо майда-чуда походовки, чисто косметика. Вложение ошол эле, туғандар, мотор полный капремонттон чыкты. Мотордон айып жок. Мотор түтөйт, доска. Түтөйт, мотор түтөйт. Полный. Жазалды мотор, полныйчы. Так что, туғандар, 120 000 сомго, на крылских номерах, на автомате, нормальный вариант. Оформление бар бы жокпу? Я. Оформление. Оформление сразу, без проблем. Любой момент оформление бар, туғандар. 120 000 сом. Бұл машина биздин Нурс автосалонда болот. Кимге ызык болсо, келгиле, көргүлө дагы. Алгыла. Ассаламу алейкум.